Okay, reka mbasuze cyane abakunzi mwese nize komeze fresh amakuru yanyu umuherereye hirya no ku isi. Reka mbasuze cyane mbifuriza ibihe byiza. Jewe nitwa Junior, umusore wanyitoye imigozi muhambira. Ikindi ko kumushwe isimu z'agaca tumaze kubimenyera. Hano ni kuri 5 Guys TV, umuryango mugari cyane ariko uraba mugari byisumbuyeho. Nanone nukora subscribe, abantu bakoze subscribe muri abantu b'abagabo, mwe mutarakora subscribe muturimo ideni mutwishyure mwo kabyara mwe mutwishyure rwose, mugerageze mutuvemo ideni, nibyo byiza cyane. So murabizi buri munsi ni bishya cyane hano kuri 5. So rero aho akorera mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru, baraza kutubwira umurenge n'utugari n'ibiki byose, ariko ni Musanze niho twibereye. Twagiye kureba uyu mugabo hana akorera, bitewe n'ibintu twagiye tubona bivugwa kuri uyu mugabo bigiye bitandukanye. Rero ndanabivuga nyuma, reka mbanze nikomereze. Muraho? Turaho. Amakuru yawe? Ndakomeye. Witwa nde? Nitwa Muganga Rutebuka. Yego. Nari nkuzi bikoje kugira ngo ubanze wivuge nibyo byiza cyane. Amakuru yawe rero? Amakuru yanjye ni meza. Ni ibisanzwe. Ku ntoki wagira ngo umaze gutwika no kwarura amakara. Aya ntabwo ari amakara. Ni ibisanzwe. Amagambo make, ibikorwa byinshi. Ndetse n'aba bantu basanze hano nabo bamwe ndi kuvura n'abamaze kugenda maze gukiza. Hanyuma rero mbere ya byose hano wipampye wagira ngo ugiye ku rugamba. Ariko narusanze ko mbe ndiho. Ndimo mfasha aba bantu bose bari baje. Yego. Ura mwana w'umukobwa ubonye, urabona ejo ibitaro byaramusezereye. Kubera ko bari babuze uburwayi. None se sinamaye umuti singu yarakize. Twaganiriye atiriko bya kamera tubyihorere. Amashusho ye ntago umuntu yasohora kubw'uburenganzira bwe. Nta kibazo. Ubwo rero nge ndabwo ngeneye amagambo, ngeneye ibikorwa. Ubundi nyirizina ni ibiki mufasha abantu, ubundi mukora mute hano? Ni ibisanzwe ibyo dukora hano, kirekayo hajemo n'ubundi bumenyi twahawe n'abakuru dukoreraho cyangwa ku gicumbi dukoreraho, ariko ubundi twe tuvura amarozi yose. Umva, ndavuga nongere n'ijwi, abantu benshi maze kuvura uburozi, abadayimoni, abo baroze amaguru, imijaganyuro bamaze kuba benshi. Ndabasaba namwe gutegura n'umunsi mukuru mugatanga n'ubuhamya cyane. Ibyo ndabivuga kuko ndabizi. Nabo ngijije uyu munsi wa none bagende bavuga ibyo nakoze. Yego. Ikindi dufasha abantu, tugira imiti y'amahirwe, dufasha abantu urubyaro kwa muganga basuzumye bagasanga nta kibazo bafite mu mibiri yabo, bagomba kubyara bakaruhuka, ariko nyuma bagategereza urubyaro bakarubura. Hari uko baba baragenjwe. Iyo baje nge Muganga Rutebuka ndagikemura, kandi maze gukemura abantu benshi. Igifu, abantu bafite igifu cyabarenze, cyananiwe n'imiti yo hanze n'iya kizungu n'iya nge mfite umuti hano. Abo maze guherezaho kuri uyu muti batanga ubuhamya bajye babyivugira, kuko nge ngeneye ibikorwa, ndago ngeneye amagambo. Ikindi, uramutse urwaye mu mutwe wajya mu karota abazimu, ukabona urukurara urukurongorwa n'abazimu, bibaho ibyo byose. Gatoye ngo karara ugira ute? Urongorwa n'abazimu barahari, ibyo byo ngubwira wewe, ariko ibyo ngubwira birahari. Akaryama akarara arongorwa n'abazimu bapfuye, batariho, barapfuye, barahari. Cyane nuko numva bikomeye. Ibyo ni imbaraga z'imyuka mibi zitembera mu bantu, zigenda nijoro, zigenda ku manywa, ariko abantu ndibazibona. Kireka twebwe twahawe ubushobozi n'ubwo butware bwo gutegeka ibyo bintu. Umuntu abwirwa n'iki ko abo bakenya b'abazimu bari kurara bamukorera? Arabibona, iyo avuye mu nzozi arabibona, kandi aba yananiwe cyane. Yego. Abibona ko aba yananiwe, yarushye, yacitse indege, byakomeye. Ibimenyetso abona bigaragara ko umuzimu yaba yahaciye akamurongo. Ariko ibindi gukubwira ku isi yose, si abanyarwanda gusa, n'abazungu barabifite, buno burwayi burahari.
yego. Ariko ubwo biba byaratewe n'iki? Biba byaratewe akenshi hari ibituruka mu miryango cyangwa hakaba ibituruka kuri we yaragenderewe ndabimenya, aribo babandi barara ku rugo bacuragura, umuntu akaza agaterera ibindi wawa agacuragura. Nda muntu n'umwe baroga buraburozi ushobora kugira icyo akora ngo bigende. Aracuruza ndibigende mu rugo, ndashobora kugira amahoro, no gusanga ari gushwana n'umugore buri kanya. Uko yamubonye ari umukobwa bihita bihinduka, abona yamajigo yabonaga yamatama meza abona ari udutama. Mu rugo ndabwo ruba rukiri urugo, ruba rwabaye ibibazo.